Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalek ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa? Umayak ko maumutang itilako yung abagas na mabalin. Mano a kilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan bintumot laang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ay ati asawam. Napandanggad iti San Fernando. Kutsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ugbing. Sige. Mabitlaan nga rod. Taisaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Inkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da? Ay, lugyan da lang ti negosyo da kita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaan? Wen. Dahito lang tinaglakwam? Nagbasit? Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam? Ay na, di mo amo tiaglako, Dani! Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Kwa? Di lang mabalin nga iton katapusan nga agbayad akman ng agata? Nagbayagan? Umutang ka, iso ti ibayad mo kanyak. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kankwana. Saan mo't? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta. Taibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan nga minamakaw-awat? Parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Mabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kanya agata. Bayadam to kanyak, no antan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga naimbag kayo akaruba. Awan ang yaman na. Pakaragsakak mat, ti tumulong iti padak a tao. Dayawag ko unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo ka ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak ko matitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat nga minamakaw-awat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. At nakadini ka nakandanay agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya? Umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma? Ay! Awan ti maipautang ko kada kayo. Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo. Pumanaw tan ditay. Naimot-mot day tatao. Anya? Naimutak? Ay! Uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan?
Anya ka matan bakat. Ibabain nakmatan ka dagiti kabagyak. Jack mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam dani. Tapod numat, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abali ko man no agbayad da adagos? Agata. Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige, pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman iti panagtalak yu kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok ang mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asak. Sige, ket inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman unay manong. Talaga saan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat anda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman unay manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito salas. Kairuwar ko ti impaisaganak iti asawa ka meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman nak manang. Bakit? Umay kayong dito kusina. Naisagana kong timbakan. Ay. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangaro dun iti kusina, tiyanda. Sige manang, tani mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansion pa'y kit din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti day di Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, agata. Amok, di na baybay ang dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Tiyanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayag danag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Tiyanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman nak manang agata. Unay kan, bagat? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkal agatad. Kadimon sapay amamunay daydi atyanda. Naamamum laeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas kaniloy da amamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay ti pagbayad na kan ka. Amang ano utang kalimutan mo tanday jay. Apay kadimanen anapan iti day tati saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Tiyanda, tamo ka bak nang. Iso a pinautangak iti dakkel agatan. Ay, imbaglaangan ta na oray kamatlaan dito'y parking lot, Tiyanda. Oh, apay ka di manang agatan. Kaslad na patag nga ibagayoan. Ay, nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Angam di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lako. Ken adda pa yan lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita nga imadutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Ada inlasin ko nga ibayad ko. Mabit lang
Adto ti 10,000 a pisos, manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dito istor ko. Ala, sapay kuma. Taad-ad-dapay adumor asto istor mo. No diga po itim pautang mapagpuuna, awan ko maita dito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong. Ngam no siya ka. Agpautangak basta adda. Ay unay kameten agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasan mo tan, Tagda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda. Kaikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinong paltsanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, tsaklain pagaro pa kasta ka tsanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaan! Dinakpanawan dito ay tsanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day di atsanda. Maku na abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin nung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan ka numutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan nyo. Ngamawan mo't nga rod. Nagtalakak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi aklakay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Lloyda. Ibagam, adin makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita? Si kamot lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na ko ma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Namin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay lakuma, tabaliwa mo ti mading aramid mo. Agyamanak, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaang ti pagbalat kan na. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23.
Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Anya ti sirsiripon bita si Prina. Umay kakidaglinisin. Umay ka ditoy, takitaon ti sirsiripa. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman dayta, umay ka kiting. Anya ya dayta. Oh, makitam daye basit anakanis-nisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta dayta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot kadimat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, anya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso da ita di aplikante. Ay, nagubingan nga eh. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay no mapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito itan anang rugi ang nagtrabaho. Dito itan ang malakayan ken mabaketan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak matang. Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mat ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawag man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso tulungan dak ko ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Ang nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Ang di ka madaragan. At dadwa a kakadwam a paradalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya't tsasawan, sir. Naawat akon? Nawat kan. Ket magrugi ka nintong bigat. Apay apapaayaban na tan ni sir. Diyan mo ah. Inaprobaran na nga tan jay loan ko. Umay ka, tamapanta iji office na. Ay, mabiit lang Domingo. Umay ka man pa'y dito eh. Apay manan. Anya nga iter aramidan jay babae anang isit ijay office ni sir. Na. Adda iti kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makaumati rupa day ta babae. Ah. Ay, sige. Sir! Umarag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. ka mata. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir! Kaya't kung ayam mo kada kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Ah? Kaslamo nagan ti bagyo. Juaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Ah? Anyamot ni Sir Ren. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod, ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamot yan, sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta, sir. Kasla, madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa, ay. Kaya daytoy mat... Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mga yab kanya.
Nasaya at tanam amo kayo akakadwak. Manong Dom, Ay na, nagmayat adun gan. Kasla umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito lamisan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo, Ha? itay ka pa yung abirbirukan. Adda ka matlagayang ditoy. Oras ti trabaho. Mm. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Ala, tumakder ka ditan. Anya ka mitay? Itaak lang nga ginanamay. Awan ti agina inana. Na? Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Nagtugawak mo. Ha? Si ka lang, ayat ti maymayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila ditoy. Saan ka diasika ti baro nga inala ni Sir aparalinis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga yung agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda ka aglinis sa kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa? Agur-urok da dito'y? Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan? Kan nakangangada ang nakaturog. Ay, unay matagito yan. Oy, Domingo! Seprina! Adan sa mga eab ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito kusina? Aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita ang nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga amin, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ama. Kasla saan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar? Juanita, dahil ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Iso anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak, tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Iso ang nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayaban nak ni Sir. At dan samot ibaga na kanya. At dating darak a seminar, kat makalawas nga awanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumbang nga aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin, sakbay asumang petak. One, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. One, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat nagtugaw dito ang pusipusipus at tugaw si ka. Ay, padasak man, Mike. Ay, jakpay na uma. Nga, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga da makakita kan ka. Si Kati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak inton madamdama da ito'y office ni sir. Kilinisan mo na.
tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ron ti aglogan dito tugaw ni sir. Hay. Hoy, siya, mamay. Siya kon. Bibisin, Ha? ingkakit din aglinis. Kaure si kamay, aglinis ka na. Sa laki! Na, Aw! apay, aso ak. Rumar ka na, ang mga noad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo sa amin nan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni sir ang makakit-kita. Ay, ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na si putan no ayanda. Kitahag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanakman. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni sir. Kasano no maamuan ni sir dayta nga aramidan nyo? Na! Ay, na yan. Ay na, madi mo gayam no na puno unay tingiwat iti makmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan di ta pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home mo tan. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na. Paymantari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya, tana pigpig saak ng isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatalag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan matasyak tinangan? Saan na si ka? Asino nga roda? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga ti ref? Ada pa'y madi nga ugali na asar. Anya na ita? Nagsadot. Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami laang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir, no asino tinaglinis. Asino? Da kami kin ni Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing ngagpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni si Prina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay wun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino nga'y dagita? Da si Prina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino nga'y ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaanos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalos, sir. Anya man ang tiin ka, sir, siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na nga eh. Nakaragragsak da adwa. Ah, Rumbang ko mga ungtan ni sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. angam saan mo Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iti office ni sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da kin ni sir.
Waning! Uy, Waning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni sir? Sana ka nun naglinis. Da kayo lata ka nun ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak ka nun iji accounting. Ijayak ka nun at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni sir, akabaulak to ka nun ti agbalin nga assistant ni ma'am. Kunana pa'y anong makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo ka ni Manong Dom, agtalinaad kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasaya at ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok dito'y programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 ken 2. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, taday ito iti maiparbeng nga aramiden nyo. Dayawam da amam ken inam, kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Urak to pa'y na ito yung balay. Anya, Manong? Anya di bagbagam? Urak na ito yung balay, kunak. Malas kayo tibiyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagam. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo di ti balay. Na. Day talagin inom ti araramidam. Ita kasta ti ibagam. Ay, ipulong ka kadananang kantatang. Ikay pulo ka. Puro kay amin malas. O, kita umban na kay. Nagbiit nga imado dagiti manok at arakanta. Un nga raw bakit. Piyak lang dagito'y ide. Ang amita ay nagdadakkel kung naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno nabiit na Nanang! lumaka. Tatang! Ay, kas di mo't ti bagbagan ni Manong. Napay manan. Anya man ti bagbaga na. Puuran na kano day ti balay. Malas tayo kano ngamin iti biyag na. Anya? Ay, marurun manan Tasan mi nga inikan iti kwarta. Dumaw dawat nga benkat. Ngam awan maited mi a kwarta ken kuana. Ay, un gayam ding na. Ingkanto man gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni Manong kat artat mo't. Igatang nantumot lang iti arak. Iso nga rod ang binagbagaan mi pay. Iso anak ka ungat. Kanday jay, rimuar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbagana, nanang. Kasanungay no paisun na. Pare, anya nga nga ti aramidon tayo dito pag-iistambayan tayo. Agng nga tayo latan. Ay, awan nga ron kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man no dumawat ka kadananang kantatang mo. Marurudak. Awan ka no't kwartada. Imposible nga awan. Kat mo agpinpensyon da. Nagimot nga ron dagi dya alakay kan bakit. Ay, aguray taa iti sabali abarkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napudot ti ulok sika. Ay naalakay. Awan madlaangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay kat, barang nagawid ay dyan ti pamilya na. Ngata.
Kano ka na yun da nga agapay ti asawa na, gapo iti kinaartek na. Hindi nan sapay suportaran dagiti anak da ken ni Lia. Kasano ang masuportaran na, kat dagiti matbisyo na ti paggasgastusan na. Bakit? Isungsamat day tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, isungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatuang, kat maito pati ulo na. Sige. Ay, baldaw. Ay nabartak ka manan. Hindi diyang mo, alak lang kaya. Inayadam timag na. Ang mga padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Kayat. Nay. Apay ngay durun na ka. Adaywan lang, Eh, Adaywan na. Dito yung matansimento tinagturugan ni Baldo, lakay. ang mga nuag sakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibagkatan Ay, kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Ang bilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talo. Ay, nanagsay na, ay, tsaka maalap ka ba? Ay, ko, apay nga ni batam. Ay, nakapsot nga rod iba ko namang bagkat. Ay, apan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige. Ingka nga rod mangalan iti ap ta. Ewan lakay. Kan mangala ka iti danom. Tabanyusan ta. Tapno mausawan na dagos. Sino day tinakaidda dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apa nagpromote ti rupa kan bagina? Ay, binanyusan mi kan ni tatagmaw. Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak manan anagawin? Ay, pirmi abartak na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di kano itod na asustento kadakwada. Awan kanon balon dagiti anak dama pa ni eskwelaan. Ay, kasi damot dagita nga ubeng. Saan kanumot nga minan nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita may kan ni tatang mau. Sige, di tana pa lang arod simento maturog. Total, adamot ap-ap na. Inak iluto day ti ginatang ko apang malaman tayo. Mawan, anak ka. Apay, saan pa'y anak ka rin ni Manong Muabal daw? Saan pa'y magtatang? Ririingak itay, inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan, tamasapa tayo amaturog. Makaambon tumot ten ani Baldo inton agreeng. Wenanang, adumot kit di dayti si daan amabati kan kuana Tatang, nanang, mangmangag yung ka di day jay? Anya day jay? Awan mo't mangag ka. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat timang sip-sipit ka dagiti upa. Adaman na nangag ko. Saan nga tanga? Nganya. Mga no adamot mang tiltilew, nanang. Kat no nakakulong da. Kan adada brownie kan black ijay ruwar. No adamang takaw ka dagiti manok. Taulan da Ni pa'y blaki matikunab. Kumagat day jay nga aso. Lakay, awan mo tan ni Baldo dito'y nagturugan na. Narik na siguro anak kay day jay simento. Isungay makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madalaan di taday ta. Intakat maturugan. Kano saan pa'y anangan? Ay, danag muna Mapantulat tamangan ije kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan. Kunak mo saan kan ngumay, pare? Kasano jak umay kat adda awit ko apulutan. Duan sa jay tiniliw mo ang manok Nagulok mo pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchen nyo na. Ay katuna, parchen min. Sino nga iti akin manok kadagita? Natatang kandanang ko. Ah, No sandak na ikan iti kwarta paggatang ko iti arak.
ibusag ka dagiti taraken da. Nay, apay ngay, lakay. Kasla kurang mat dagita manok. Bilbilangak nga raw da. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa analukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan. Awan. Pudno jay imbaga ni digna. Adda nang tilew idirabi ay. Ay unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay, asino ngay nga tatinang takaw kadagiti manok ta. Ay awan konsinsyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturog iji-igid ti kalsada. Kanya? Anya? Ay, intayo kitaan. Ay, ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayo nga yawid. Sampay mapanak ko man nagtrabaho. Ay, Awan mat sa bali ang maayaban tayo amang yawid. Apay nga min akasta ti arami day tatao. Agbartek iti kasta unay. Paturayan na saan ang makaawid, gapo iti kinabartek na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday man da! ay, hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga banyusan da. Ay, apay, hindi mo amaw. Anakaturog ka iji-igid te kalsada. Gapo iti nakaro abartak maw. Ada ba man ako, tatang? Ada ba? Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Kanya. Sika, tinang tiliw ka dagiti mapukpukaw amanok may kaninanang maw. Di na gayam ikan iti kwartak. Ay, naglag mo lakay. Isugayam tinangala kadagiti manok ta. Unay kamatan baraw ka. Amaw, apadpadaklan mi dagijay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne. Hingkakidintinilew nga impapulutan ka dagiti barkadam. Agtarakan kayo manin. At may problema dahil. Ay, baldaw. Di mon sapay sarsarong karan ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito ikamatla balayag. At damat balayo iti pamilyam Kaya ti jay. Ta puro da problema. Imbag dito ita mangan lati aramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, baldo. Sikat ti ama iti pagtaangan. Rumbang asikat ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita nga ipagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil dan. Baka mo dan iti biyagda. ay, sakit at talaga iti ulaw dayjay abaldo. Ay, wan nga road lakay. Masya anak iti pamilya na abinaybayan na. San nabale, mapan kuntuman ida bisitain. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada. Ay, konsumisyon na talaga ni baldaw. Ay, ni matdig na dayta si Mang Pait. Naala na nga tanjay pensyunta. Ay na, nagatidog ti pila iti pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laan. Ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta, lakay. Daytoy mat naalak a pensyon ko. Mapan ko itid atulong iti pamilya ni Baldo. Ay, Da kayo pa iti mangtad iti tulong. Imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga ruden, ti kinay responsable na. Napanan na nga tamanan ngay. Ay, hawan gayam, nanang, tatang. Bantayan nyo, dagiti taraken nyo amanok. Tamang ibusan nan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. Nasukatan mo't laangan dagiti manok nga impapulutan ni Baldo kadagiti barkada na, lakay. Nagbiit adi makkel dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado na iti kulungan da.
Tapno saan manen atiliw ni Danny Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutek. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan ka dagiti barkada na. Bakit? Nimot baldo jay rimwar di tabalay. Agap apur api manaw. Ayan yaman nga tantinapan na inlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta. Ay wow, sapa imparabaw ko laang iti kabinet. Nagiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo. Manaw butilya to'y ara ka ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga inggatang mo, pare. Di yun problemahan tayo ta. Basta giinom tayo ka di. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta apaginom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Sika talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dalasapan na bating arak di tipagik. Ne, sa di nun tipagnan nga gamit din. Para daan sa amat dito en ka. Nagaluti estudyante nga gurura iti lugan. Ay sus, dayaw awanak san. Alo, naggangot na itatao, nagbangsit. Nabangsita ka na. Umadayo ka man dito si Kalakay. Ne, sika ni Mika ka na ko. Abaya kasta ti panagsasawam ko niya. Katsak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Mamarta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya? Tatang mo dito, Mika? Binaybayan na kami day taatao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Kasta ti ama. Jak bigbigan nga ama day ta. Anak ko, di na kumambot pagsasawan iti kasta. Di ka umasidag kanya. Kagurgura da ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgura da ka. Aglukan tayo, Mika! Mala daw tayo yung school! Maikan! Anak ko, una yan. Anyan da ito yan naaramid ko iti pamilya. Tay kunada nga rodain baldaw. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasan gaya man, jay inaon na nga anak may kanibakay, tatang. Ay, gapo taday talag barbartag ti aramidam. Di mon amo, adadakilan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit at pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Ay, kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da kumatatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi amanaok. Nasakit tinakam ko. Nagadugayam ti basol ko, tatang. Isublim jay inalam apinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang. Agbiro kak iti trabaho. Kat bayadak dagiti nalalakada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubli ak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to dagiti anak na. Papagayam, di tahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.